Ini tak apa. Baik, hadam yang menipai sana. Baik. Baik, hukum jeplia apa ini? Kenyautrap National Youth Movement West Jaintia Hills District hapo kejingilang Presiden Keseng uba penhun syulat haringkat kejingidon lang wahe snong ke yalong uba ti ram pawa berkiwi kid khot jong Keseng hakar fly tri gujeliu kelalek bani kendo yaga medical superintendent jong Jowai Civil Hospital hapo yalong bani kren halor kejingduna hapo kate hospital ke bakentop kejingu George ki pajba yaga kom kren jong katuk ani gnong tre jong hospital habe kren ba ke MS wahe snong la kentu bade benchnano ikanala road namar bagi jaklia bami na hospital kia lima surok hajan hospital susu Keseng la kerbaru yaga MS ben plino ke kerdop bersyadin jong hospital na benta benrung benmi khrang ban la jing khapnya ka jakarung jong hospital Keseng la dawaru bade ben pentrei kamno ke police boot hapo hospital hakaba ke MS kala yathu bag hospital kala dep benchna ke police boot henrei na kalyang tenat pulit kimpala ban pha brio hakani ke police boot Keseng saleru bani kendo yu health engineer ke sarkar jilla ban kentu yu ban pendep no ke jing terei kimana sa teng hapo ke district Nagaliang Keseng ni kamar fungsinya ini hikmat yang medical superintendent untuk nagapor ikam Keseng debuk i kete jing tho sekiat support da kopi support di MHO la nagapor idau gi untuk wa nagaliang health engineering wings yung kasarkar jilla man ko kom trekam hadok ne gesmi ikam Keseng ni dang budin ye ni upung krek kami nagapor hei to ogani ganala hei to ogini di kam prepare hinu la ha po yo ko senti aman go ko sa ating tan nagaliang yung i Keseng im chong plikti Biay budin no i chakmat ulai bi i budin yi giti kam hapendep ki po yung chipna oi pori ke health engineering wings ulai chem yuki kam kam no ki ka mardori gani ka kam mo di mani po yung gani ka Jowai Civil Hospital yelong kam jo po yung ka district hibro ko bi ulai chibur Man boy yung iyaw lang yun. Yung benai pelang dia ni. Pun ini dia mi je clear. Ada mi je clear dah. Ini pun ini yo patient ni nong.